with the governor of the state. They never coordinate with the governor of the state. I worked with the National Guard. We deployed the National Guard. We did 3,000+ folks. Los Angeles, ishyano ryacitse umurizo. Ubu ngubu Perezida Donald Trump ari kuregwa mu nkiko na leta ya Los Angeles bitewe no kuba yarazanye ingabo zatojwe z'igisirikare akazohereza mu bijyanye n'imyigaragambyo kandi bitemewe, ndetse kandi akaza mu yindi ntara atigeze amenyesha cyangwa se ngo asabe uburenganzira Gavin Newsom, guverineri w'iyi ntara. Ese ibi biragenda bite? Reka nkubwire uko byatangiye ndetse naho biri kugana. Ikaze. Ku itariki ya 10 Kamena 2025, guverineri Gavin Newsom yatanze ikirego cyihutirwa asaba ko urukiko rwahagarika ibikorwa bya Perezida Trump byo gukoresha ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Los Angeles kohereza ingabo mu baturage ba Amerika muri violating demokarasi. Iby'ingenzi ukwiye kumenya ni kurengera abaturage ba Amerika ni ihame ry'igihugu ryo kudashyira itegeko rya gisirikare mu gihe uri kugerageza kugarura amahoro haba no mu myigaragambyo. Guverineri wa California Gavin Newsom na Minisitiri w'Ubutabera Rob Bonta basabye urukiko guhita ruhagarika gahunda ya Perezida Trump yo kwinjiza igisirikare mu mujyi wa Los Angeles hagamijwe guhangana n'abimukira mu baturage ese no gutera ubwoba abamaganiye gahunda. Los Angeles, nyuma y'uko Perezida Trump yongereye umubare w'ingabo za California National Guard ziri mu maboko ya leta y'Amerika akanazohereza abasirikare ba Marine mu buryo bunyuranyije n'amategeko, Guverineri Gavin Newsom na Bonta bagejeje ikirego ku rukiko basaba ko haba ihagarika ryihuse ry'izo ngabo. Bavuze ko iyi gahunda isaba abasirikare gukora imirimo itemewe y'ubwirinzi n'ifatwa ry'abaturage muri quartiers zitandukanye atari ukubarinda ku nyubako za leta gusa. Guverineri Gavin Newsom yagize ati, leta y'Amerika ubiri kwikoreza igisirikare abaturage bayo. Gukoresha abasirikare habihuguriwe mu ntambara ku mihanda y'abaturage ni igikorwa kidasanzwe kandi gishobora gusenya demokarasi yacu. Donald Trump aritwara nk'umunyagitugu wo kuba perezida. Turasaba urukiko guhagarika ibikorwa binyuranyije n'itegeko. Minisitiri w'Ubutabera Rob Bonta nawe yavuze ati, Perezida Trump ari gushakisha bubi na bwiza impamvu yari yose yo kohereza ingabo mu mihanda atera ubwoba bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo. Ibyo si umuco mwiza cyane, ni bibi pe, binyuranyije n'amategeko kandi biteye ibyago bikomeye. Itegeko rishyirwa mu bikorwa n'inzego z'umutekano zisanzwe, si igisirikare. Turasaba urukiko guhita ruhagarika gahunda ya perezida yo gukoresha ingabo mu bikorwa bitari ngombwa nk'ifatwa ry'abantu mu duce two hanze y'inyubako za leta. Iri sanganya rero ryaje kujya mu rubanza aho guverineri yareze Perezida Trump, Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth n'ikigo cya DOD Department of Defense bashinja kwica itegeko nshinga rya Amerika ndetse no kurenga ku bubasha bahawe mu gika cya 10 cy'amategeko ya perezida. Ibirego bivugwa ko ibi bikorwa byakozwe nta bwumvikane cyangwa se uruhushya rwatanzwe na guverineri nk'uko aya mategeko abiteganya. Reka turebe imvo n'imvano y'aya makimbirane. Iyi dosiye yatangiye ubwo abaturage bo mu gace ka Los Angeles batangiraga imyigaragambyo ku ya 6 Kamena 2025 nyuma y'ibikorwa bikaze bya ICE, urwego rushinzwe abimukira, birimo gufata abana, abanyamakuru n'abantu batigeze bakora ibyaha binamba. Ibyakozwe nta ruhushya cyangwa se kumenyekanisha kugira ngo babanze babibwire inzego z'umutekano zisanzwe, yewe banahabwa uburenganzira na leta ya Los Angeles. Iyo myigaragambyo yarakomeje, abaturage bagaragaza umujinya watewe n'ifatwa ry'abantu badafite ibyaha namba nubwo bushyira ku gitutu abaturage. Mu gihe imyigaragambyo yari igaragara nk'itujeho gatoya isa n'icogoye, Perezida Trump yahise atanga amabwiriza y'uko abasirikare 2,000 ba National Guard bajya mu bikorwa by'uburinzi mu gihe cy'iminsi 60. Yavugaga ko ari imyigaragambyo gusa, ahubwo yavugaga ko ari igikorwa cyo kwigomeka ku butegetsi bwa leta y'Amerika. Ibi bintu rero biteje ibyago bikomeye kuri leta y'Amerika ndetse n'izindi leta zose ziri muri Amerika. Ibi bikorwa bishyira mu kaga ubusugire bw'intara kuko perezida atavuze ko bikorerwa California gusa, bikaba byerekana ko ashobora gufata ubutegetsi ku ngabo zose mu ntara iyo ari yo yose. Itegeko nshinga rya Amerika n'ububasha bwa perezida mu ngingo ya 10 isaba ko guverineri agomba kwemeranya na gahunda yo gukoresha National Guard. Ibyo ntabwo byubahirijwe namba kuko guverineri Gavin Newsom yavuze ko atigeze abimenyeshwa cyangwa se ngo atange uruhushya mbere yo koherezwa kw'izo ngabo, binyuranyije n'uburenganzira bwe nk'umugaba w'ikirenga wa National Guard ya California. Ibi rero byaje kuzamo uburiganya kandi bukomeye cyane. DOD Department of Defense yahise ha California Guard inshingano
zo gufasha abakozi ba ICE mu gufata no gufunga abimukira n'abandi bashobora kuba bakekwaho kwivanga mu bikorwa bya ICE. Ibi byanyuranyije n'itegeko nshinga ndetse n'uburenganzira bw'abaturage ba Amerika. Ibi kandi biri kugaragara yuko Trump yateje ibibazo bikomeye cyane. Kuwa gatandatu mbere yuko National Guard yoherezwa, imyigaragambyo yari ifite abantu 250 mu cyumweru nyuma yuko igisirikare kihageze. Abigaragambyaga bariyongereye cyane, barenga 3000. Ibi bigaragaza ko igisirikare cyateje akajagari aho kugahosha. Leta ya California yakomeje gukorana n'inzego zaho, ishyira abapolisi barenga 800 basa n'ibyangijwe n'icyemezo cya Trump. Mu gihe National Guard yo ihagaze ku nyubako za leta, akazi kose ko guhosha imyigaragambyo karimo gukorwa n'inzego z'umutekano zisanzwe. Perezida Trump yateje impagarara, atuma habaho isaranganywa ridakenewe ry'ubushobozi mu guhosha, kandi abaturage bafite ubwoba batewe n'iki gikorwa cya leta nkuru leta y'Amerika. Ibi bintu rero bisa nkaho biri mu bwiyemezi, ndetse bikanagaragaza yuko Trump ari umunyagitugu. Muri 2020 Trump yavuze ko atazigera akoresha National Guard adahawe uburenganzira na guverineri w'iyo ntara. Umunyamabanga w'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu DHS nawe yavuze umwaka ushize ko gukoresha National Guard ku ngufu ari ugutera uburenganzira bw'intara, ariko ubu Trump yohereje abasirikare b'ingabo na marine aho bidakenewe, hakurura ibibazo aho kubikemura. Abasirikare 600 bategereje amabwiriza mu birindiro, kandi bari gukora ibintu bitari ngombwa. Ibi biri kuba mu masaha make, umunyamakuru w'amafoto yaje kuba yaraswa, ndetse kandi bimubana ibintu bikomeye cyane. Umuyobozi w'amafoto Toby Canham yaganiriye ikinyamakuru CNN kwa kabiri nyuma y'uko umunyamakuru arashwe, igihe yari yakoze uruzinduko ajya i Los Angeles muri downtown ari gufata amafoto y'imyigaragambyo. Iza kuba yarazwe. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video. Nibagiye gukanda subscribe ndetse nakongera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Arukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Ndebutsa kandi ko nyirizina n'ijyo umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka ngasugongera ku muco ndintore idacogura umuhamya w'ibihe n'imigambi. Ndinyira amatwi umva byose, nyiri nyesho usanga hose ndi nkubidahusha ndinganje itanyeganyega. Ndi umugarura w'amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso nk'inyange, ndi umunyamutima nk'ingabo za Kirima, intore itarambirwa, indagamijwe itanduka, ndisoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri Ndi Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video y'utaha.